Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov pertanggal 1 Januari melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah di Donetsk, Luhansk hingga Zaporozhye. Di arah Donetsk, pasukan Rusia melanjutkan serangan mereka. Serangan artileri dan aksi intensif unit Rusia mengakibatkan tersingkirnya lebih dari 110 personel Ukraina, 2 kendaraan tempur infanteri, 5 kendaraan tempur lapis baja, dan 7 kendaraan bermotor. Di arah Donetsk Selatan, unit AFU melancarkan serangan balik di dekat Dorosnyanka, wilayah Zaporozhye untuk mendapatkan kembali posisi yang hilang. Serangan balik ini gagal terdeteksi unit pengintai Rusia. Serangan artileri dan aksi pasukan Rusia memukul mundur semua serangan balik. Lebih dari 50 personel Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 kendaraan bermotor dieliminasi. Selain itu, 6 kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina yang beroperasi menuju Novoandreyevka, Dorosnyanka, wilayah Zaporozhye, Nikolskoye, Neskuchnoye, dan Novomihailovka, Republik Rakyat Donetsk dimusnahkan. Secara total, Igor Konasenkov melansir 355 pesawat terbang dan 199 helikopter, 2.779 kendaraan udara tak berawak dinetralkan. Termasuk 399 sistem rudal pertahanan udara, 7.350 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 957 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.756 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.859 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 760 prajurit Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Termasuk 5 unit artileri, juga 46 drone dan 12 rudal jelajah ditembak jatuh. Secara total, militer Rusia sudah kehilangan 106.720 prajurit sejak awal serangan. Termasuk 283 jet tempur, 268 helikopter serta 3.031 tank. Бажаю здоров'я, шановні українці. Новий рік, новий день, нові підсумки. 45 шахедів збито у першу ніч року. Дякую нашим повітряним силам і льотчикам, зенітникам. 33 шахеди на їхньому рахунку. Дякую протиповітряній обороні наших сухопутних військ за ще 12 збитих іранських дронів. Просто молодці хлопці. Російські терористи, як були жалюгідними, так і ми зайшли в цей рік. Наші захисники, як були молодці, так і 1 січня себе показали дуже добре. Знаєте, цими днями було видно максимально, як далеко ми. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.